Nauči rod imenica za samo 2 minuta. Da li je neka imenica muškog, ženskog ili srednjeg roda? Hajde da probamo zajedno. Pogledaj sliku. Šta vidiš? Tu su suncobran, knjiga i more. Od ovih imenica možemo sastaviti rečenice. Taj plavi suncobran je moj. Ta knjiga je zanimljiva. To more je mirno. Imenice mogu biti u muškom, ženskom ili srednjem rodu. Na primjer, taj dečak, taj telefon, taj miš, to je muški rod. Ta devojčica, ta olovka, ta lisica, to je ženski rod. I to sunce, to ogledalo i to jagnje, to je srednji rod. Kako da prepoznaš rod? Imenice muškog roda slažu se sa rečju taj i uglavnom se završavaju na suglasnik i ili u. Recimo, medved, mesec, prozor, čovek, ključ, kivi. Imenice ženskog roda slažu se sa rečju ta i najčešće se završavaju na a. Lubenica, zvezda, lopta, krofna, mačka, žena. I imenice srednjeg roda slažu se sa rečju to i završavaju se najčešće na o ili je. Ogledalo, srce, pile, drvo, pismo, jaje. Ali pazi, reč pevati nije imenica, a reč pevanje jeste. I to je imenica srednjeg roda. A sada, hajde da se igramo. Odredi rod imenica. Veliko ogledalo. Lepa devojčica. Toplo mleko. Dobar pas. Zelena trava. Malo selo. Visok čovek. Novi telefon. Bravo! Koliko tačnih odgovora si imao? Napiši u komentaru. I ne zaboravi, ako želiš da naučiš sva pravila srpskog jezika na jednostavan način, postani deo škole Azbuka. Upis je u toku.